change our friends. Jirpo jirpi pendang lockdown freedom project kak tahai bonda te bok tirai ka chikoi not ke pinaka posi chinghon siroi nang ji pusi Nagaland CM ni Furio ningje. Whether we like it or not, Sukhanjan along scooty humni aphan super bus ke koi. Aron choklim lepin pen jirikin deng lamarang arong along Meghalaya pen one day medical camp kibi. Kardong bini prime time berta long pen nilisang pi marvelous rong parpi nonar juik tha bertang ton pen kedam tang phai kunini phai create troxier ni diputara lang solong kapaman pon ingdeng troxi ke braisi karbeng long de katalona hut Nagaland chief minister ni Furio aluhi sarpo man pen chetong dun bangso hote boktara hawaratum chinghon seroi pensi do thak nang ji polam the karbeng long ra phan than pachni tekang Karbi Anglong Autonomous Council pen kachipatir pipon bangso ingdeng troxi ke braisi Karbi Anglong de katalon ponahut kedam tanga porhut Karbi Anglong jesemet Karbi akhayatum setame rengdog regni pen dolong nang ji puma thaponsi ningkan troxi ke braisi aprang nang van pilo lasi hala bangso bang phu bang phia phan cheting ne ponang ne lapen iprang hut setame ovi kimiatum chini nang ji pura Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr Tuliram Ronghang mathaponsi bangso ingdeng troxi ke braisi Karbi Anglong de aliralon pen talon ponlo. Bangso katalon ponahut aluhi sarpoman pen Karbi Anglong district pen kachikoi not Nagaland State Chief Minister ni Furio aluhi sarpoman pen kachitong dunalong Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr Tuliram Ronghang Assam HED Minister Jogen Mohan, Karbi Anglong Autonomous Council EM Ritesh Singhi, EM Richard Tokbi, EM Lun Singh Teron Pendanglok, EM Doan, MLA MAC Pendanglok ke ong duatum chetong dun rinti. Karbi Anglong pen Nagaland bangke chikoi not khangjang lasi jirpo jirpi chekak tahai dampri dampro sitame chikak tahai bondai litum kachete bok head abangke chikakon ile chinghon seroi pensi do thak nang po chethan chimum pensi kaching thora saya modo anta claim ponang po busi aluhi sarpo Nagaland CM ni Furio pen mailong ningje pon. we can change our friends. We can part ways as friends, but as neighbors, whether we like it or not, we have to live together. It is not by choice, but it is a God-given privilege. And therefore, you cannot change your neighbors. And that's how we have to learn to coexist and to grow together. As the saying goes, when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. But when our character, our identity is lost, then everything is lost. Halapusi emrong hang pen kaning chipon atengki kedam tanga por hut ansitame ahoy alam pen ajok chibhong chingchek alam kia bangke thek pon long lilang lasi chethan chimum pen si ajara son chitame pachun ponang ji lapen monsam kai kiamat pathir nang ji pusi ningje pon. I particularly happy that during his term as Honorable Chief Minister of Nagaland, we have not seen any border issues. It is my trust that it will remain so, and that we will have goodwill and peaceful
coexistence across the borders. We have no history of enmity. We have always lived alongside as brothers. Let us keep the flame of brotherhood alive. And let us strive to make the lives of our people better by focusing on their development. Bangso phi ajo lun kana malina por Bollywood alun sepi Sonidhi Johana hinpen dead PR lo nong nam ka cha thangplong Bollywood alun sepo KK aphan lunjir esang pen kachiki mosai dengpon. Long Sudaring to report Karbiang Hong Live. Bogajan Police Station angkang NH39 atawar Balaji Suites Hotel atheng nolong ihum night super bus kuti humni pakoi pusi birta rep donlong. Kachini dona tengki kedam tang phai kuni ni phai trainer cap arni kang sampor phai troxy apor malom ihum AS 19C 9374 Dimapur pen Guwahati Borpeta kapangno night super bus network bus counter along kapasang hud electric anu jok patong dero laso hud men anung anat kapachiru ya hud humni ke pasang kok scooty NL07 R 9497 lapen AS09G 2328 aphan ki koya jok hingno thailo halabu Bogajan police atom birta kelong pen adim palidon si langtar libdon sitala so hud kopai ke me muniratum kavedera jok muniratum ke thangarenga hugi so birta longpon pilang Bogajan pen ananterang Karbiang Long Live. Kedamtang phai kuni ni phai kri sirke barni lakha sirke amreng constituency jirikendeng police station ke parlo lamarang arong along Meghalaya pen wangsi one day medical camp aron repen nangki bipu abirta longsi jirikendeng pen KSA klembang phula pen thana president Borsing ingti arisang hola pen law and order tumadiman palidun Labangso ho jirikendeng police station pen UBC Amir Khasru Chaudhary hin pen Meghalaya pen kewang atumaphan labangso one day medical camp abang padu ponlong ledalo lapen monon phi lapusona sai nang choklem de ripusi pachunidun jongsi nang tum Assam arlo lapusona sai nang claim ji pulote West Karbiang Long DCL long pen order chewanang jiputa pachunidun thu তাত গৈ মানে আপোনালোকে ক'ব যে আমি এনেকুৱা অসুবিধাত মানে ফেচ কৰি আছো আপোনালোকে মানে আমাক মানে এনেকুৱা মানে মেডিচিন প্ৰভাইড কৰক কিন্তু বেলেগ মানে ৰাজ্যৰ পৰা আহি বিনা পাৰমিশ্যন নলয়কে ইয়াতে আহি মানে কোনোবা মানে হেৰি কৰিব সেইটো নহ'ব এইটো আমাৰ চৰকাৰৰ এটা নিয়ম নীতি আছে আমি সবে ফলো কৰি চলিব লাগিব গম পাইছে কথাটো আমি বেয়া পোৱা নাই ভাল কাম চলি আছে কিন্তু চৰকাৰী নিয়ম নীতিটো আমি ফলো কৰিব লাগিব ইমানখিনিয়ে কথা আৰু একো নহয় लेकिन सुनना पड़ेगा एक नियम नीति है नहीं सिंपल एक बात है आई कैन आस्क यू वन हम लोग असम का ही है आपका मेघालय में वहाँ में घुस के ऐसा प्रोग्राम करेगा अलाउ करेगा हम लोग को फर्स्ट मैंने वही रिप्लाई हमको दीजिए मेघालय में विदाउट प्रायर परमिशन हम लोग घुस के वहाँ में ऐसा कुछ हम लोग प्रोग्राम करेगा Jirikendeng pen Samsung inti Karbiang Long Live.
Kedam tang phai kuni ni phai create rogar ni diputara lang solong kapadopon National Press Day Katalona ho District Press Club of Karbi Anglong Chunbang Danielson Bay lapen David Hanse to Marideng along Khatkati Press Club amai phu Anante rang lapen Chunbang Mainul Hussein Oja to kachuning realo kapajirpon Khatkati Press Club ke kedam tang surihini rain koi rahini phai kuni ni phai troxier ni Lahorijan PWD IB hemalong Sengponsi Khatkati Press Club atumta non penke District Press Club of Karbi along alongsi iklaivet dodunpo ke claim ke dam chirapet polapen DPC ke atum ke pathik tangarona tengpensi ke claim ke dam rabje phansi la sogachuning ria lolong sungpon apor ke me hu DPC ke chun bangari deng pajirponsi dengpon lo lapen non pen ke KPC ta DPC ke elongsi dolo pusi ning pathe polo lapen ajada kisung ajada lam sita eklaivet pen claim dam rapet lunang puta thantu la solong alo ke deng pona pot KPC abi tung pen DPC ke mai pu chunbang lapen kido ana phanta ka churo pajir pon boka jan pen ananterang korbiang long life Employees Provident Fund Organization a hian pen kapachini pona birta tengke pensioner atuma phan ke claim ke dam pon amu joy phansi longpo Pensioner sa bang phula pen abang phe tuma phane sona birta keme Karbi Anglong live birta pen ke paklang pon bang so birta lake life certificate of harman ajada por lenangli pidap sita chok pen arni pen ningka ni si ana phan life certificate alone arona teng pen mate legality doji aprang along pen nangli jong si langdam pulote phai kunia chiklo ang bongsi pensioner a korte la pen injiratum bang so life certificate juma ignangji bonta non pen abang ke phai kunia chiklo alar nangli hajara porle nangli juma ponsita chok life certificate aphan thangna da kisung kelak avi ikpin pen ka juma ponavar sai kenang sot abang so life certificate a pharma nangli bank mate post office sai kamalong doorstep service avar sai pen sita chok life certificate aphan nangli hem hong thualong todlun pen ta chok labang so lam te kapachini pon lake Employees Provident Fund Organization a hin pen Twitter along paklang pon Puthot kinang soda birta arju ekha Employees Provident Fund Organization a hin pen non head jong kapachini pona birta lake life certificate aphan aportin lenangli jumadam sita chok la soben aprang apor bangke ningka ni sialong phaikunia chiklosi life certificate aphan kajuma ignan bonta donatum puthot kapathik pon chuaron lake ningka ni sialong ajada por lenangli jumadam iksita chok pusi Twitter long pen EPFO a hin pen klar dakalam the paklang News Desk report Karbi Anglong live Tante pini prime time aberta bangke lapansi kang tonik lo domi thak me kardom